Lingba ka jingeh kran kadon na kasur upat ba baga National People's Party NPP kana mlak syu ban khikli bat bakala du ya ka jingshan ya na upat ba ka jela kata lingba ka GOE ya ka result ki election ki badang syudam UMP ka Rajya Sabha u Dr. Wanway Roy Kharluki ha ka arpau tari unai lor arja arpusa ulapan sngau ya ka nya jong u UMP ka Rajya Sabha udairu balabat ika kam kumu Presiden ke National People's Party jong ka Jela Meghalaya labun bun snam kata nadu bakadang dan tang arngut ki MLA ha ka yeng dorbar thau an ulaong ladaya kran ya ka lawai ki NPP ban ong bakandu kanamdu namar kadon ya ka nongrim habakli syapang ka sang Congress na kalyang UMP ka Rajya Sabha ulaong ya ka Congress an haban up na ka election ha Bihar ka ban long house nam arja arpusan bat ha Uttar Pradesh house nam arja arpunyo Selong tang kene kejongi lebis kejong kade garulis. Di penuh kenduk dan rai ali sampai hakaniga MP election te rai tangi all parties had been disseminated by UMP. Rai politics can change kono Figure Congress but as a party now. Congress kedai tang kene ngangai bala daga Congress lagi India Alliance ke job ya ka Bihar ke 25 but ke job ibu UP ke 27 then will be another force again lagarem keju back to square one Kamu pikir leadership pasti jadi lalang mi ni tapi leadership tu fin on kita kumu apor bangalong presiden ya ka NPP 2013 ngatentang arek menir 2018 gimana ke buat kata ada the beauty of politics Tekani kalong fi ke politics, but even in internal party politics. Te borok ikwa mo pun yelong leader. Te Henry ngapai ke tu kiong wow opala te ki klempet pan kete ki job na korol ke job long presiden pula. Klempet je tapat ke te Henry ha ke je kni te ha mi pun pergi ya. Politics ha pun pergi baik ke jing telat pergi like Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya